ngoba angiphiwanga ngedwa ithuba siphiwe nomama balekile ukuthi masiphiwe sisonke siwomama siphane ngoba sibaningi yaxolisa kakhulu ngicelile la incwadi yesabatha ngicela seyitholile angiyeni bathi lapha Exodus 35 verse 1 uMose wabutha isizwe sonke sakwa-Israyeli wathi kubo ilawa amazwi awashoyo uJehova ukuba niwagcine osetshenzwa izinsuku eziyisithupha kepha olwesikhombisa alube usuku olungcwele isabatha lokuphumula lowo osebenza umsebenzi ngalo ningabasi umlilo ezindlini ngosuku lwesabatha uMose washo kuso sonke isizwe sakwa-Israyeli bangcwele abantu izulu asikolile shuthi njengoba siphiwe isabatha namhlanje sikona impela kuphuma uJehova asilahlekile so ukuyicelela-ke nje ukuthi masithethe sikhona ngoba siyona sizwe semhlabeni siyona siyatshelwa mihla namalanga siye la emthandazweni wokuvuka kuyofika uthixo lithi siqalelele ziyakhuluma nathi naso lesi ngisukume ngaso futhi ngibonga uJehova mphefumulo wakho usenethuba ithuba yilo lelo ukuthi sisaphefumule savuka inyama isahlangene nomphefumulo kumele ubonge uJehova ukuthi ubekile ngoba bengekona ukwazi kwakho nakuhlakanipha ukuthi uzovuka kodwa kuwumusa kathini ukuthi uvuke ubone izwe kubalekile ukuzibongela siyakhuluma isabatha sokuqaleni sizofika ekugcineni bengithena ngicela abangcwele bangilekelele ngalamavesi lawa engibaphethiwe ngicela kumthandazo wesabatha umthandazo wokuvuka umthandazo wokulala khona amavesi lapho engibakucelile umthandazo wokuvuka ku-page 2 ku-verse 9 umthandazo wokulala ku-page 10 ku-verse ka-12 umthandazo wesabatha
page 17 lapha yakusifunde ku-11. Khumbula ukuthi namhla nesivumelwano noJehova uNkulunkulu wakho sokuthi ubaba ufunda kuphi mfana? Thandaza ukuvuka. Amen. Khumbula ukuthi namhla wenze isivumelwano noJehova uNkulunkulu wakho sokuthi uyohlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwezinsuku zakho. Emthandazweni wokulala evesini leshumi nomuva leshumi nambili. Amen. Khumbula ukuthi namhla wenze isivumelwano. Khumbula ukuthi namuhla wenze isivumelwano. Khumbula ukuthi namuhla wenze isivumelwano noJehova uNkulunkulu wakho sokuthi uyohlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwezinsuku zakho. Emthandazweni wesabatha laphaya evesini leshumi nane. Khumbula-ke ukuthi namhla khumbula ukuthi namuhla wenze isivumelwano noJehova uNkulunkulu wakho sokuthi uyakuhlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwezinsuku zakho. Kuthini nje kumina nawe akukho unyakazayo lokhu kuphinde into eyodwa sibangakani la emlandweni bakha abantu kuthiwani la ngalo mina ngivele ngifike lo usizi ngoba sisazohamba usuwedwa usubuzwa ukuthi ngesabatha longumhlakabani wawukuphi lapho kusuke sengasekho sekunzima sithani sekukhona ukukhala nokugunda kwamazinyo. Angazi abantu abayifuni ukuthi uma bephethe umNazaretha abaphethe ini kunzima khona. Ngiye ngizibuhlungu kakhulu uma ngingekho ngifundise emsebenzini ngoba nakhona kuyicala khona lapho kushiwo khona ukuthi olwephulayo uma ulwephula uyolwevisa ngani. Konke lapho ngiye ngibuza ukuthi ngiyothini. Konke khona sasinisele ukuthi umuntu wesifazane uyasebenza. Ngoba kwakubekela ukuthi kube obaba bazosithatha basonke. Okay. Sasinisele ukuthi thina siyala kumlilo. Unzima bafethu. Ngathi ukuthi bangasibeka sithanda sikhumbule. Ngabona umbono ngelinye ilanga. Ngangena umuntu wamaphupha ngikhuphi ucamba manga ngikhuphi nje ngeniswa lutho kodwa lo ngawubona kwaba yinto ehlalayo kumina engasuki isithombe nesasuki futhi kwakufanele ngikhulume kubangcwele futhi kwakufanele ngikhulume kwabangcwele sathi kanje singiyibona sisesifundweni ngoba nje sisesifundweni asizazi phela into ezalelile kodwa futhi asikhambi bangcwele kwakuyizona izinto kanje ngibona ngisefanele senokufa ngikhonjiswa sisesifungweni masisesifungweni simala siwomama kanje mangabe sigida kuyinkonzo yomgidi ngabona bangcwele inkosi yayila ngicabanga ukuthi kwakuyinyanga yezimo ngayibona-ke inyanga yezimo abakhona bangayazi kodwa abakhona abadala bayayazi inyanga yezimo kwakuyinyanga yezimo bangcwele ila lephathi le yendlu ngaphandle ivunulile iyinhle evunulile emuhle njengoba bese bevunulile obaba makubo bevunule injobo yakhe wayivunulile-ke uThixo wethu ehleli esihlalweni sakhe la ebambelele ehawini elihle kanje la phakathi neminyango sase singaphakathi-ke abaningi
ababefika ngaleso sikhathi sesingaphakathi sesigida babengena bethi mabengena la angena umuntu ayengale ngemuva kalayini afike ayimboze phansi kanje akhala ubona ukuthi kushubile uyasho umgidi la alale azimboze phansi bonke ababengena umuntu afika ishide khosomvaleni yakhe imvamisa la abantu baneyindawo ukuthi umuntu uhlala la bonke ababefika ngaleso sikhathi sekulate ngoba mangibuka kwasekulate sekulate vele mase kuze kwaqala umgidi ngoba isuke sekunele process end sisuke sesidlule kuyona ukuze siyofika lapha sekuwumgidi. So mabengena labo mama bekhala kanjalo thina asibanaki ngoba kwakade kushubile siyabuka ukuthi sinomnikazi khona lapho athi khona ushembe noma ngabe nibabili noma mani babili yena usuke khona ngosithathu mawuwedwa khona yini ngosibili engisho ukuthi khona naye ngoba sila ethinteni kwathi mangabe sigida bangcwele kanjalo emva kwalokho ngabona sesingasekho la endini emva komgidi loyo singenile inkonzo yaphele yasendini saphuma ke sahamba ubaba lokho ehleli khona la emnyango saphuma ke sahamba ingakho ngingathanda ukuthi into khona into eyinde kwala ngoba ngabona ukuthi uThixo usuke khona hlala lapho futhi athanda ukuhlala khona usuke kwakhe ingakho nasemakhayeni ethu masengeniswe izukulwane kuyethiwe akube nendawo eyodwa yokulahla impuncuzi noma mhlambe ke ungenzi noma kanjani ungathifeli noma kanjani ungachithi ubunyene noma kanjani umnini abaphathi bomuzi basuke bekhona uhlala lapho uthanda ukuhlala khona uzothi uyachitha mhlawumbe usuchithi siyamtheka sathi masiphuma la endlini ngabona sesiphezulu indaweni yonke la ngathi la phezulu kodwa kuyiground indawo eyiground enhle evulekile ngabona abangcwele sesibaningi-ke lapho sesikhona sonke khona ubaba bakhona amakhosazane nathi sikhona siwomama sagcwele nje kusaground kwathiwa khuluma ayikho into engayikhuluma kwaphuma izwi elilodwa lathi nje asephula isifuba ngathi ngithi kuthiwa khuluma ngathi ngiyakhuluma izwi langaphuma kwathiwa mnikeni amanzi aphuza bawaletha amanzi laphuza kwathiwa khuluma ngathi asephulwa isifuba kwathiwa akezwa lo waya olapha bangcwele lento yangithusa ukuthi kwenzakalani ngoba angene umuntu yokuboniswa izinto futhi ngabona lonke nabagcina angibonisa nje izinto noma ngathi khona ezifusela ukuthi kuyangakhona akukho nje ukubona kwathiwa akezwa lo waya olapha ngabe lapho sengikhuluma khona asephulwa isifuba kuthiwa amen engisho ukuthi bangcwele baningi besingenabo isifundo sethu ngiphatheke kabuhlungu vele namhlanje baningi esinabo kuthiwena laphaya khumbula-ke ukuthi namuhla wenze izivumelwano noJehova uNkulunkulu wakho bazokwazi abaningi abakhula idlalwa leyo ukuthi manenze isivumelwano nivumelane ngento ethile ukuthi uma uhlulekile hayi cha kusho ukuthi uzongikhokhela manje thina siyokhokha ngani manje ukuthi ilungise ngoba kuyicala ukuhlala nje unethezelo lami uqala unyaka uzuphele uphinde uqale nosibili uphele akukho nje wena othinte kakhona ukwenzile akuhle lokho akufuneki ngoba sisenkonzweni ukuzothetha amacala amini Thixo ngathi angasibheka bangcwele asithande asikhumbule singabantwana sibancane ingakho ngihlezi ngisho ukuthi le nkonzo yayifanele abantu abadala hayi abancane kube nje laphaya ekhaya elikhulu ushithi laphaya babe yizayoni bengenzi lutho kodwa uthe sehambile uma wakhona usezocela ebantwaneni ngicela ningenzela isidwabi umama wayekade isidwabi wayekade engasazi nje eyisayoni umama onebandla nje eyisayoni iy'ngane yishaya phansi ngonyawo zithi awungeke ugogo wayengakaze enze wayekade ngezingane saphile sothi manje asimenzele efike ey'nganeni ey'celela ngabuza ubuhlungu ngoba nami ngiyazi umuzi engakhulela kuwona isikhathi esiningi ngiyisayoni kuyizayoni egcekeni umama ephethe ibandi impela nje aziwe endaweni lapha engekho futhi uma ufika akuphilise ngempela ngechipi lakhe ufike uphile
ngeze ubuhlungu lowo msebenzi wangcela wenziwa umamezala wami. Wayikhipha inkomo yakhe wawuhambisa ngoba banohlotshana obukhona ngazi bazalana kanjani nomama wakhona ongomkhulu loyo. Ke waze ayikhipha leyo nkomo wayewenza yena lowo msebenzi engisholo ukuthi uma usingenzi izinto phambi kwey'ngane ziyafunda ziyasibuka. Zizothi uma sesicela sesithi asenze zingavumi iy'ngane kuhle ukuthi senzele iy'ngane zisabhekile nanokuthi ugcineli siy'tshele ukuthi wenzile ubaba nala usegcinela kusho ukuthi mhlawumbe singaqhubeka thina ngoba sesinawo amandla siqhubeke la no-1 Ungisholo ukuthi ngibangcwele asiboni novalo nasila nokuthi sisenkonzweni enzima akuyo inkonzo ukuthi kuyadlalwa la akudlalwa la kuzosetshenzwa. Ngiyacela nami ukuthi ngala amazwi abe makhulu kumina bengaphiwanga kodwa ithuba ngilisele konami ngacelisa kumina ngicela mhlawumbe okungithatha ngilahle ngaphandle kwesikhathi semithini.
Ngiphakama nokuthotha inkosi yasebuhleni. Ngiphakama nokubingelela umshumayeli. Ngibingelela ihlalo zonke zasezulwini. Ngibingelela ihamende yonke ngegama lonyazi. Amen. Manazaretha sisinikele indawo. Ayilula Manazaretha inzima. Kunzima-ke Manazaretha ukuma kule stebhisi esengini kuso esikhuluma ngonyazi Manazaretha. Sikhuluma ngoNkulunkulu wabantu owasiletha la emhlabeni, owathwala kanzima ngathi Manazaretha, owasuka entabazwe Manazaretha esukela mina nawe ngoba sonile Manazaretha. Namhlanje umNazaretha asikwazi ukuthi siphethe kanjani Manazaretha. Ngathi uNkulunkulu singamkhonza, sengathi singenza kahle njengoba silandela uNkulunkulu waManazaretha. Manazaretha engathi singenza kahle ekukholweni kwethu Manazaretha. Ngixolise ungene ngifike sekulethi Manazaretha ibizwe indlosi yesabatha beningaphandle. Ngiphinde ngixolise kumkhokheli uma wami ubize incwadi kusho ukuthi nasemehlweni asibone njengoba ngilana nje ngihlabelele lesihlabelelo kanje ngingabuki nesihlabelelo Manazaretha ngibone endlini. Sicela uxolo-ke nasendlosini yesabatha Manazaretha. uNkulunkulu wasuke esabatha wasuke entabazi esukela mina nawe ngoba ezothetha amacala ethu esinawo, ezophilisa imindeni yethu ngale kwethu Manazaretha. Nginentshumayelo Manazaretha engayizwayo Manazaretha, noma ngeke ngikwazi mhlawumbe ukuyisho ngendlela kodwa ngizozama Manazaretha. Kunewombaba kuthiwa kunendoda eyayimthanda uNkulunkulu eyaphendukayo yamthanda uShembe. Kuthiwa le ndoda yayigida yenza konke okuhle izinimisele ukwenza kahle phambi konyazi. Kuthiwa Manazaretha kwaba khona inkulumo ekhulunywayo-ke eyikhulunywa abantu ngoba nje basikholwa Manazaretha abantu basibhekile. Kuthiwa thina sisibanisezwe. Thatha isibani ithina sifanele isibani sethu sihlale phezu kwetafula ingaphansi kwetafula. Kuthiwa babekhuluma kabantu ngale ndoda bethi cha le ndoda engathi ayenzi kahle, ayihambi kahle, engathi iyahamba. Manazaretha lokho kwafika-ke endodeni wayiphatha kabi kuze kuye emadlebeni akhe. Kwako umakhelwane bayo babekhuluma kanjalo. Manazaretha wayiphatha kabi lokho yaze yahamba enkosini. Yahamba enkosini, yafika enkosini yathi baba khona igama abalishoyo abantu bathi mina ngiyathakatha. uNkulunkulu wabuza ukuthi hawu wena awuthakathi yini? Wathi cha bayangisukela bana. So uNkulunkulu wabheka enhla nasenzansi, wabheka phezulu emazulwini, wafuna Manazaretha. Efuna le ndaba ekhulunywa ebuzwa ilo baba. Uthi wathula isikhathi eside ethule ehlelelo eguqile lo baba. Uthi wathi esuka lapho wabe ebuza ukuthi hawu kanti wena awuthakathi yini? Uthi wathi cha angithakathi. Uthi wathi hawu yini le ngibona kula muzi wakho? Ngibona umuzi omkhulu onawo. Lo muzi onawo mkhulu kakhulu, kepha ngibona indlu engangeni muntu engena wena wedwa. Leyo ndlu bekeni lona levula uwe wedwa. Wabe sethula ubaba lokubheke phansi. Wathi leyo ndlu imani? Wathi ngibona insika phakathi nayo, phakathi nendawo. Wathi ngibona ishubhu. Wathi lishubhu negazi. Lela gazi elanyamazane yini? Inyamazane yini leya oyifake kulela shubhu landlu yakho? Yabheka phansi indoda, yasaba yabakaza. Wathi ngiyabuza. Wathula ubaba wasethi waba namahloni-ke le ndoda yabe isithi hawu kodwa baba usukusho konke yini? Wasebuza ukuthi uthe abantu bathi uyathakatha. Manazaretha ngathi silapha-ke siziphathe kahle, sihambe kahle Manazaretha. Noma besho bethi uyathakatha, kepha wazi ube nesiqiniseko sokuthi uNkulunkulu ufakazi omkhulu wasemazulwini. uNkulunkulu ubona konke. Wazi ukuthi vele abantu uma bekusukela bakusukela, kepha
ungenzi ucabanga ukuthi uzoqasha. AmaNazaretha la kusinda uqasha. Aqashwa la maNazaretha sizokholwa. Sifuna uNyazilwezulu. Sisebenzela izulu la maNazaretha. Sabona umshumayeli Nkosi ukuthi selidlule. Amen. umkhokheli egameni Nkosi Nyazilwezulu, ngibingelele uNazaretha uNkulunkulu kakhulu, ngibingelele intasuthi omama bakhisazana. Amen. Nazaretha ngizoqala nje ngixolise ngesinye sabatha. Yazi uthe umshumayeli uma ngabe ethi inkonzo namhlanje uyinikeza ojamangweni, ngase ngisho ngenhliziyo ngathi hayi angisukumi namhlanje. Nazaretha angazi ukuthi yini lesingiphethe, ngathi nje khona into esivele nje yangiphula, ngezwa ngiphiswa umchamo ngale ndlela exakayo, ngezwa ngishaya ova ngathi uvalo uzophuma ngomlomo. Ngiyaxolisa kakhulu ngesinye sabatha. Ngizocela AmaNazaretha ngesihlabelelo sika 47 ngikane ngilebelele, ngiyasithanda lesihlabelelo. Ezulwini lakho Baba uyakhanya impela
kakhulu uManazaretha. Ngisukuma nami nokuloba igama lami encwadini yokuphila. Siyabonga ithuba sesinikezwe ubaba uMshumayeli singabantwana yize lisabeka kakhulu. Nami ngizocela uShembe ukuthi angiphe izwi libe linye nje kuphela engizolikhuluma. Amen. Manazaretha kunomntwana walaphayana kwaMasuku. Ngokusho ukuthi asikhulume ngesikubonene nesikuzwile Manazaretha. Umntwana walapha kwaMasuku ungumakhelwane walapha kaDlamini lapho umkanele khona eBhamshela. Lo mntwana uzalwa abacotshwa uMshumayeli kanye nomkhokheli uMshumayeli kongasekho kuba uMasuku. Manazaretha lo mntwana lona mangaphazami kwakunyaka wokuqala Inkosi Nyazilwezulu wade linyokela entabeni engcwele yaseKhenani. Shuthi lo mntwana lona umfana enhlasisuthi lena yabe isiba nebhadla usibe sengozini yemoto. Yasilimala kakhulu. Yasiba kwikhoma yasiyathathwa afakwa kwi-ICU. So Manazaretha uthi lo mfana lo waseyangena kwi-ICU ngoba esixoxo yena le ndaba noma ngengikwazi ukuyilandelisa kahle ngizokhanjela konke ngikhumbulayo Manazaretha ngoba yona ngifikelayo namhlanje. So lo mntwana uthi lo nhlasisuthi lona uma ngabe eselaphayana kwi-ICU esalele laphayana ekwikhoma lalingasekho ithemba ukuthi uzovuka ngenxa yokuthi wayelimele kakhulu. Bodokotela basebeshilo nje nokuthi uzophuma nje ngaphinda kwazi ngisho ukuhamba. Manazaretha umfana wakaMasuku wathi elele kanjalo wasezibona esentabeni engcwele iKhenana. Shuthi lo nhlasisuthi kaMasuku kwakuthi mabe kusethempelini shuthi iyimbongi yayibongele nje wasesibona kwenza ubaba uDlamini lo waseSuthu. Shuthi wasezibona esethempeli eseKhenana emzini wengcwele yaseKhenana. Uthi wayevunulile econse emuhle. Uthi waseliyakhuluma izwi limemeza lathi bongela mfana kaMasuku kuze uNkulunkulu. So waseyasukuma lo mfana uthi wasehla enyuka wasebongela. Uthi wabongela lo mfana uthi wabongela eqhamuka uNyazilwezulu uluhle uthi wabongela lo mfana elokhu ebongelile kanti sezovuka. Manazaretha wabesevuka umfana kaMasuku. Hey Manazaretha uShembe uNkulunkulu wamvusa uShembe. Bavuka waseyaphuma ugcina ukuphuma kasibhedlela hamba ngesihlalo. Hey Manazaretha ngijabule kakhulu uma ngithi ngiyafika khona lapha yamaphumulo uma ngithi ngiyafika lo mfana kaMasuku usayihambela ngeenyawo zakhe asahambe ngangesihlalo usephilile ngenxa yeligama likaShembe wavuswa unyazi elibone esemzini omngcwele waseKhenani. Manazaretha lokwesikole sikophelele masikubambisise. Hey ngiyadabuka kakhulu ngoba kunabantu buka nje kumanje yena bancane abantu abakhona bena 14 futhi bangazi futhi bathi mababuka isimo sezulu bathi ngeke namhlanje ngimakhazi ngeke ngize ngikwazi ukuthi ngiphumelele enkonzweni kanti akazi umuntu ukuthi uNkulunkulu uyofika nini. Thina ngelilanga futhi yothi mangabe yena sehambile emhlabeni lini izulu mhlambe ngazi noma kufanele nathi masibuka isimo sezulu ukuthi ngeke liyana ngesikwazi yini nathi kuyomfihla ngoba liyana ngoba naye ukuthi mangabe lini izulu angaphumelela angaye ethempelini angaye esifungweni ngathi uNkulunkulu angasikhumbula Manazaretha mangabe kusuku lwesabatha sazi ukuthi ngelilanga sathatha isifungo noNkulunkulu ukuthi sikwazi ukuthi siphumelele nje umkhokhela sefundile emthandazweni lokuvuka uNkulunkulu lapha eqizelela ethi khumbula ukuthi wenza isivumelwano noNkulunkulu wakho. Sacela uNkulunkulu angasikhumbula njalo lezi insuku singayiphuli ukuthi ayisenikuzwile. Ngicela uShembe abusise emizweni.
siyasukuma nokubingelela abashumayeli abasemoyeni, umshumayeli osophilayo, abakhokheli abasemoyeni, umkhokheli esingaye, obaba, omama, amakhosazana, igama lenkosi yethu uNkulunkulu Nyazilwezulu, amen. Ngisukuma nokubongela abangcwele ubaba lenkonzo yesabatha noma bekunzima ukuvela umuntu engalalanga. Sengathi uNkulunkulu bengasibusisa ukuthi nalapho kubopheke khona emndenini esiphuma kuyona uNkulunkulu beseqaqa. Bangcwele sike endabeni enkulu yesabatha, sike endabeni enkulu yobuNazaretha. Izolo bengicela sengathi uNkulunkulu ubhuqa wami kule ndawo imindeni yakiselele ethuneni lomhlaba bese ikhishwa lapho kushwe khona uNkulunkulu ayigeza ikhiphe esigodini sosizi. Lapho bengenzanga kahle khona uNkulunkulu bese basiselela. Izolo sizwile intshumayelo umkhokheli yalo asinike zona zinkulu kakhulu. Ukhulumile ngokuthi uma usungumNazaretha usuphendukile nokwenza kwakho kuyashintsha, ukuhamba kwakho kuyashintsha. Bangcwele sengathi uNkulunkulu bengasisiza silalele imithetho ezimiyalelo esitshelwa ngayo. Uma usuyinazaretha kuthiwa awuphuzi utshwala, awubhemi, awuhambi nabangafanele abenzi bobubi, uyahlukanisa uma usuyinazaretha. Sengathi uNkulunkulu bengasipha leyo nhliziyo yokuhlukanisa okuhle nokubi, okungasifanele singakwenzi, noma inhliziyo isilahlekisa, ngoba inhliziyo zethu zimavakavaka. Inhliziyo ithatha ikubeke, ibuke kukuhle kanti emehlweni kaNkulunkulu kubi. Sengathi uNkulunkulu bengasisiza konke esikwenzayo kube kuhle emehlweni kaJehova, ngoba thina siyisibuko somhlaba. Ubobheka mangabe iNazaretha lonile lenze okuphambene lentando kaNkulunkulu, kuphawula abantu kuqala bathi hawu nawe uyinazaretha uyakwenza ukuthi na. Sengathi uNkulunkulu bengasisiza sikuthande sikuhloniphe lokunazaretha, siyazi into esiphumele emakhaya, nanokuthi lapho siphuma khona sishiye sishanelile, ngingasasho ukushanela kwasendlini. Inhliziyo zethu sazi ukuthi awekho amabibi esiwashiyile ngemuva ukuze isibusiso sesabatha sikwazi ukusithola. Ukhulumile noma uNozondi naye izolo kakhulu wakhuluma ngokuthi uma uwumuntu ibheke into oyikhulumayo ngomlomo wakho, ungayikhulumi into ezohlubula omunye umuntu ngenhliziyo. Ingase uNkulunkulu bengasisiza bangcwele singahlubulani, sithandane. Ushende uthi iNazaretha thandanani, ngoba lapho uthando lungekho khona uNkulunkulu akahlali khona. Ekumele sikwazi ukuthi lapho khona uNkulunkulu noSathane ingilozi yobumnyama ikhona, iyalwisana nengilozi kaNkulunkulu. Sengathi uNkulunkulu Emlandwen bengasikhumbula abakhokheli bethu nabashumayeli bethu yala basinikeza zona sigcine sizenze, nemnikelo abasitshela yona siyenze singakhononi, ngoba konke lokho esikwenzayo asenzeli bona kodwa umuntu nomuntu uzenzela yena. Thiwa okuhle okwenzayo uzenzela wena, nokubi futhi okwenzayo uzenzela wena. Uma ukhuluma amanga usukuyiqambela wena amanga, uqambeli labo sukubatshela. Sengathi uNkulunkulu bengasipha ukukhona enhlizweni zethu, sihlanzeke sigezeke ngokweqiniso. Uma sixabene sixolelane ngokweqiniso, ngoba ngale kwethuna kuphi ukuphenduka. Thiwa musuhambile uyafisa ukubuya uzolungisa ngala emhlabeni, akusenzeki. Sengathi besingalungisa ke bangcwele sisaphila sisekulo mhlaba, ngoba ngale kuyobanzima sesibuzwa ngemisebenzi yethu. uNkulunkulu ke ngakahlali phansi siyamnxusa ukuthi asigcinele umshumayeli wethu, amphilise njalo izinsuku zakhe zokuphila. Siyabonga ukuba kanye nathi esihola kule ndlela nomkhokheli wethu ngokunjalo uNkulunkulu amphilise, ashise izifo zonke ezikuyena, amphilise nje aphile nomndeni wakhe. Inkosi kusisele endlini. Amen. Ewe Nkulunkulu
ngikhetha uNyazilwezulu. Ngibingelela kumshumayeli, ngibingelela kumkhokheli, ngibingelela kubaba nakumakhosazana nakumama ngegama loNyazi. Amen. Manazaretha nginovalo kakhulu ngale ndaba yale makhamera seshutha manje abangeli ba sesabe ngokukhuluma ngoNyazi, ngoba uyothi uyakhuluma ukukhulume okungalungile ubone sokuphuma la ongazi khona. Bengicela ushembe ngokuguqa ngaphambi kobuso bakhe azangikhumbule, akhumbule nemindeni yakwithi lapho ikhona. Manazaretha ngima nokubonga uNyazilwezulu. uNyazi Manazaretha lukhulu olungenzela kona. Ngeke ngizibuze ngithi mangingahlala endlini ngingezi ukuzokhonza uNyazi ngaba ngihlalele ini, ngoba ngiyayibona imisebenzi yoNyazi ngaphakathi kwalela khaya engihleli kulona nakumina oqobo. Manazaretha uNyazi luNkulunkulu. uNyazi Manazaretha luNkulunkulu, ngoba ngike ngasehamba nodadewethu sayonikela ebuhleni lapho engike ngifune khona kuNyazi ukuthi lingivezele ukuthi inkinga yeba kuphi. Sahambile nodadewethu sayonikela ngembuzi ebuhleni kodwa ekade ecabangile yena, sahamba sayokwenza. Manazaretha kodwa ngike ngabona ukuthi kuye kwaba yiphutha elikhulu futhi kakhulu. Imindeni yakwithi lapho ikhona isaboshiwe. Manazaretha sahambile sayonikela ngale mbuzi ebuhleni. Kithe nasibuya khona kwalahleka isibaya sonke ekhaya seyimbuzi. Kodwa ngathatha umnikelo ngawubeka emsamo lapho ngihlala khona manje. Ngakhuluma nomnikelo, ngakhuluma futhi nabakithi ukuthi mabakhulume lapho bekhona. Manazaretha ngeke ngabona into engayazi, engichazela into engayazi Manazaretha, kodwa ngeza kumshumayeli. Umshumayeli wangichazela ukuthi ichazana. Manazaretha ngathi ngibeke umnikelo kwavela inkomo egwaqa emhlophe la ebusweni, iboshiwe ngendophu lenkomo. Ngangazibuza ke Manazaretha ukuthi ngaba ichaza ikuthini lento Manazaretha. Kodwa ke ngabuya ngazosho kumshumayeli, umshumayeli wangitshela ukuthi imindeni yakwithi. Manazaretha akusho ukuthi bengivezela ukuthi imindeni yakwithi ngihambile ngayonikela ebuhleni kodwa yona isaboshiwe lapho iboshwe khona. Bengicela ke Manazaretha ukuthi shemba azayikhumbule ngokuguqa kwami la. Ivele futhi nakumina ichaza ukuthi yikuphi okufanele basikwenze, ngoba emva kwaloko kulahleke lezo mbuzo kwabe oshwa umntana dadewethu kulo mtapo obowukhona. Manazaretha lo mtapo ke waba isilingo ngoba ukhiphe izidumbu eziningi kakhulu. Wabothwa umntana kadadewethu, wangifonela kuzakhishwa isigwebo ngakusasa. Wathi sisi ngiboshiwe ngikejele ukegolu la ekhona. Wathi ngathi mina indaba wathi yena sisi bengade ngiye lapho kulabantu abathengisa lezi zinto zokutapa. Ngithi kade uyofunani lapho usebenza, uNkulunkulu akunika umsebenzi bo uyofunani. Axolise nje kakhulu futhi ke hayi ke sengithi mina manje ufunani. Nathi sisi kusasa kuthi banga nawo 4500 kuphuma isigwebo sokuthi ngizahlala iminyaka yo15 ejele. Ngathi hawu shembo ingcwele, ingane le enayo yona izabe seyithini masokuhlala ejele iminyaka emingaka. Wathi sisi bengikudlulisela nje ngoba bengicabanga ukuthi futhi awukwazi lokho. Ngathi ngiyabonga mntasisi kodwa ke ngizazama ukuthi sidibanise lo masenti ukwazi ukuphuma lapha. Wathi ngo12 kusasa kuzabe kukhutshwa isigwebo sami na ingafikanga lo 4500. Ngacela isiguqo Manazaretha masithandaza ntambama, mina ke ngumuntu omthandazo angazi kwathini, ngikukhuthalele nje futhi nalapha endlini sike sithanda ukuxabana nabantu nangithi akuthandazo. Bengicela nje ushembe futhi angayidumazi lonke besenginawo Manazaretha. Ngacela nje umthandazo sathandaza nabantu abami, ngacela nje futhi isiguqo. Ngasho nakushembe ngathi Nyazilwezulu uNkulunkulu bengicela uzibonakalisa ubuNkulunkulu bakho kulwamntana okejele. Itholakale le mali ukuthi kushalo sosikhathi sa12 okuthathwa nikezwe isigwetho ngaso ibe itholakele le mali, ngoba siyoba yini einganeni zakhe uma ngaba ezahlala leminyaka yo15 kodwa sikhona. Manazaretha ngicela uNyazilwezulu uNkulunkulu. Wathi ngakusasa ekseni ngafonela odadewethu abakhona le, ngafonela naye uma wengane la, ngathi ngibuza ukuthi lo mali eseyikhona ke manje seyishoda ngemali. Wachaza Manazaretha kodwa ngoNyazilwezulu yadibana Manazaretha kwathi kushalo sosikhathi sokuthi u12 lo Manazaretha wasemini yabe sayinile Manazaretha ephumile ejele. Bengicela nje ukulibonga kakhulu uNyazilwezulu. Uthe khona la emasontweni adlule kwafonela uma nomncane, angazi Manazaretha noma umthwalo enguthweswa kwabakithi yini, ngoba
bengafoneli mina ngokomthetho wayifonela uma ukegoli wayifonela yena nomncane usekhaya ifoni yazongena kumina amaNazaretha wathi yena ngithi mina uthi yena uphusisi ngithi mina hayi uma ukegoli akekho la eThekwini athi yazi bengithi ngifonela yena nginenkinga la ngithi mina inkinga yani athi ngicela unginikeze inamba zabo qale ngithinte bona ngithi mina eyama ayingeni ngelibothu uyayifonela yona loyishoyo qale ukunikeza ezamfowethu bese ngiyamnikeza abafonela ngabathola aphinda abuye ngakumina abese yangichazela ukuthi hayibo yazi nginenkinga nje umntanami uneminyaka emithathu ehamba eGoli manje sengifonelwa abaloke bembona kulela Goli bethi wena akafuni ukubuya uthi yena uhleli nobaba wakhe watshonayo ubaba wakhe seneminyaka ashona uthi uhleli naye lapha ehleli khona uhleli emkhukhini ongahlali umuntu ngithi mina manomncane kwenza kanini lokuthi nambe kade beloke bengifonela labantwana abambonayo ngithi mina manje ucabanga ukwenza njani athi angazi ngoba nabethi bayomlanda lapha ehleli khona uyala uthi akafuni uhleli nobaba wakhe yena nobaba no enkele lakhe ngithi mina hawu kwenze kanjani kukekelethu athi angazi ngithi mina imana omncane ngizake ngibathinte futhi labo abake ngakeGoli bazama ukuyombheka baNazaretha ngitshela uba ngalala ngalelo langa ngingasazazi kodwa ngacela isiguqo futhi ebantwaneni ngathi asithandazeni kekelethu atholakala avume akwazi uba bamqoqa abakeGoli akwazi bagoduke maNazaretha sayathandaza ngempela ngathi ngifona ngakusasa ekuseni ngithi ngiyamfonela imana omncane kwenzeke njani ngomva komthandazo wa9 athi hayi ngenhlanhla uvumile ke ngosebeze bamthatha baye naye endlini maNazaretha ngicela ukubonga nje uNkulunkulu Nyazilwezulu ukuthi luNkulunkulu osalithatha kancane maNazaretha akayazi into ayenzayo ngoba ushembe uyazibonakalisa ebantwini kodwa abantu ababoni ngiye ngisho ngithi osahlele endlini kodwa elazi unyazi ukuthi luNkulunkulu ingakumbi omama maNazaretha bengicela nje ushembe azabakhumbula omama bayeza nje esontweni kodwa ukholo alukho bengicela nje ushembe asiphe ukukholwa silithande noNyazilwezulu maNazaretha besiku14 kodwa omama bebengekho besike sifungweni somama kodwa kuningi bomama bebengekho ngiye ngisho ngithi uma uhlele endlini kodwa ungasebenzi nokusebenza usukuhlaleleni yabona bengike saya kamama umthetho futhi ushembe azasikhumbule singomama esihamba uLwesine ngoba ngabacela sikamama Mkhize ngathi bengicela siye kamama umthetho kuthi uthi nalapho besithunywe uNkulunkulu ngoba umama umthetho watsho wathi yena ngiyabonga ngoba nifike namhlanje kusasa ngiyahamba ngiya ePortchefstroom kulapho ngiyokwenza khona ingane ezadadewethu zithe ziyongidraina lesigaqa esiphinde savuka la futhi la esiswini bengicela ushemba zamkhumbule lwamama uyagula angiboni ukuthi isingezansi sakhe sisezasebenza kahle lwamama imilenze yakhe ayivumi ukuqina bengicela uNyazilwezulu limkhumbule draineke lento athi uyoyidraina kulezangane eziyomdraina ePortchefstroom azakwazi ba naye abuyele esimeni abekusona ngoba awazi ukuthi yini inkinga
Ngiyabonga bantwana baNkulunkulu ngihlangabezwa ngalo mhlawumbe ngiyawuthanda kakhulu ungithokozise ngaphakathi inhliziyo yami nami ngisukuma uba ngilobe igama lami ngibingelela ushumayeli wethu ngibingelela umkhokheli wethu ngibingelela lonke ibandla ngibingelela ibandla lonke ngegama leNkosi uNyazilwezulu. Ngizibongela nami uNkulunkulu engiphile ukuthi ngihambe ngiyovala inhlangano kaNazaretha ngomhla ka-1 ngahamba ngaya ebuhleni. Ngiyambonga uNkulunkulu engipha lawo mandla ukuthi ngihambe ngifinyelele ebuhleni ngomhla ka-1 ngaze ngabuya ngesonto. Mase kuvala inhlangano futhi uNkulunkulu wangipha lawo mandla ukuthi ngikwazi ukuthi ngihambe ngiphumelele. kaNazaretha kwaba nzima ngomhla ka-1 ngoba inkonzo sayenza ngomhla ka-1 siyenza ethempelini. Wathi ntambama wayesesho ubaba wathi siyagcina manjena inkonzo sesizoyenza amadokodweni. Ngempela kwabanjalo. Ngabona kunzima ngendlela esimangaliso ngoba ngangiphethe itende. Ngathi noma ngizwa uqhuma nezibhamu ngabe ngisazi ukuthi kwenzakalani. Ngaba novalo ngathi awu ukuthi sebasihlasela yini labantu basethembezini. Hayi ngathi noma ngikhuluma nomama engangeceleni kwakhe wasekhaya akubona abasethembezini besigadile. Ngokugadi umuzi kababa kakhulu. Ngabonga uNkulunkulu. Mase ivalwa inhlangano wayesevula nohulumeni wethu ukuthi asibe khona emathempelini. Ngempela sasigcwele ebuhleni kakhulu sibaningi. Eyakhuluma inkosi yethu uNyazilwezulu uNkulunkulu eNazaretha. Lathi mase likhuluma lathi lo mhlangano lathi umhlangano omkhulu kakhulu wathi uJulayi wathi awufani nomhlangano wathi umhlangano omkhulu kakhulu. Wayibala imihlangano wabala nomhlangano engangawazi isikhathi esiningi ngila kuloku Nazaretha. Ngangingazi ukuthi inkosi ihloba kathathu ngonyaka. Wakhuluma lokho uNyazilwezulu wathi inkosi ihloba kathathu ngonyaka. Wathi kodwa uJulayi awufani nazo zonke inhlangano. Wathi uJulayi wathi mkhulu kakhulu. Wathi lokho kwenzekayo eNazaretha ningethuki. Wathi kwenzeka nase ephakameni. Uthi na inyanga yezulu yaphuma kabuhlungu ephakameni. Yazokwakha leli bandla lala eNazaretha. Wathi nanamanjena uyabona uthi izinto ziyalena. Wathi kodwa ningethuki eNazaretha. Wathi lokho esikuphethe awathi asikuphathisise. Uthe umkhokheli wethu mase siyala izolo ngabona ngempela ukuthi ngempela uNkulunkulu ushembe uNkulunkulu ngempela. Engathi uNkulunkulu akasipho ukukholwa eNazaretha. Sithandane ngoba lenyanga enkulu kangaka wehlile uSathane uhambe ezungeza endaweni zonke efuna thina esikholwayo. Ngayibuka lento ngayibuka ngoba ngangila
edazuka ngahamba ntambama ngesonto edazuka lapho mangifika le ekulaloda uyasha ngagibela ngedwa etaxini lana ngaze ngofika ekulaloda uyasha mangigibela ulo driver udriver ebese phuma ngomgwaqo obheka le phezulu ekulaloda siyosojika ekulaloda siyobuya sabuya sazongena ngase station uma sesingenile ngase station udriver uyahamba futhi uphinde emuva uyalenga kamkhokheli ngase ngizibuza ngaphakathi kwenhliziyo yami ukuthi hawu usenzani manje lo driver ulawonda nami ngedwa ungikhombisile la konakele khona kodwa usaphinda futhi uya kwenye indawo la konakele khona ngathula ngamuka lesibukweni ukuthi wenzani lo driver nangu driver jikaleza nami engisa lapho ngase khona manje kwakude nokuba ngikhuluma uba ngibuza ukuthi hawu drive uyapi na angazi noma ngibona ukuthi ngiyambuka le first eleni wayesephenduka futhi masinyane sahamba masihamba naye siyafika esikomo siyafika futhi emshiya esikomo wathi angene kwenye imoto ngangena kwenye imoto hayi ngahlala kuleyo moto wadlulela phambili waze wabuya lapho wabuya futhi ngokusheshsha lapho waphinde emuva futhi ngangamazi ukuthi uyangaphi ngasho ngathi angazi ke lo driver ungibeke la sengikhuluma nalo driver engihleli kuyena ngathi ungibeke lo driver ngabe sengekhaya manje kodwa ngisahleli hayi basengithatha ke lo driver wasesitubani hayi sahamba la ngofika ekhaya manje yafika ekhaya awu ngingazi lutho hayi ngilale usengakusasa khulunye le indaba ezibhlungu zokuthi usathane unathulwa nathi makhona manazaretha wathi ubaba mayesho ukuthi wathi le nhlangano lena wathi inkulu kakhulu wathi ayifana nenhlangano wathi uJulayi manazaretha wabonga wathi ngiyabonga bantu abambe ngaso ukuthi ngithanda kangaka ngibonile ukuthi ngiyamthanda ekubambeneni ngezandla uthe noma sokukhuluma ushunyayelo la izolo ngazifuna ngaphakathi kwenhliziyo yami ngacabanga umkhokheli waseBellington owathi mayethi ngesabatha wathi isifungo makhosikazi namhlanje wathi isifungo wakhuluma igama elelikhulunywa umkhokheli wethu wathi isifungo makhosikazi wathi asiphuke isifungo namhlanje usaphindwa ibeseka lo umkhokheli ngiyacela ke uNkulunkulu asihlanganise manazaretha sibacelele nabawele ebini bakasathane ukuthi uNkulunkulu abakhumbule ngoba bekusathane lezosidunga wasidunga ngomengameli wethu wasidunga wasiqeda kodwa ngiyacela ukuthi uNkulunkulu angene ngaphakathi kwenhliziyo zethu sikhole simkhonze sibusiswe nokubheka